Kompanija Vision predstavlja inovativni program za kontrolu i snižavanje telesne težine KG-OFF. Program KG-OFF uključuje dva proizvoda, Fat Absorber i Hunger Suppressant. Fat Absorber je blokator masnoće. Funkciju magneta za masnoću ispunjava njegov glavni sastojak hitozan. Hitozan je potpuno prirodan proizvod dobijen iz hitina, koji se uzima iz školjke raka. Aktivne komponente Fat Absorbera vezuju molekule masnoće pre nego što ih organizam usvoji. To znači da se one vezuju, blokiraju i izbacuju iz organizma, tako da ne može doći do udebljanja. Preporučuje se da koristite po jednu kapsulu Fat Absorbera uz jelo sa čašom obične vode. Drugi proizvod programa KG-OFF je Hunger Suppressant, koji vam pomaže da kontrolišete svoj apetit. Glavna uloga u delovanju Hunger Suppressanta pripada glukamanu. To je vlakno iz korena unikatne japanske biljke konžak, koje reguliše rad creva i stabilizuje težinu. Kada Hunger Suppressant dođe do želuca, on se pretvara u želatinastu masu koja je bezopasna i nema kalorija. Ova masa popunjava želudac tako da čovek više ne osjeća glad. Može da jede svoja omiljena jela, a da pritom ograničava količinu jer osjeća sitost. Kapsulu Hunger Suppressanta treba rastvoriti u čaši vode, dobro promešati i popiti 30 minuta pre jela. Koriste se do 4 kapsule dnevno, 1 ili 2 pre ručka i pre večere. Program za korekciju težine Vision je bezopasan način da smršate ili da kontrolišete svoju težinu. KG-OFF je šansa da promenite svoj život. Uverite se i sami.